timu ya Chelsea Jorginho Filofelo nibasamba kono Musami Mason Mount aba timu ya Chelsea Alonso nagulekera Jorginho wa timu ya Chelsea Alonso naguchimako timu ya Chelsea nibalumba Mason Mount nibagaba paka echengulere wa Pulisic mu namba 10 mu Chelsea Pulisic nibagumudiza timu ya Chelsea dakika zikona 5-0 timu ya Burnley goals 2 Chelsea neguja kati wechisawe wano bagenda sulo mupira Willian asulo mupira nasika nosika referee nagamba muzanye Dwight McNeil timu ya Burnley nasanga yechijinji nebaduka aba Chelsea nebaguzibira Kadzuma nazanya bulungi nnyo ompira nagulemeso kuyita chadachi neguita ne yellow card yevayo kadi ya chevuba jiwado Musambi William Borges da Silva asisemo Musambi Dwight McNeil asude diba nalaba omusajjanga agenda abulirayo nagamba sebo koma wano dakika 5-2 Burnley 0 Chelsea goals 2 mpaka za Premier League olunako lwencha sawa 11 Newcastle ne timu ya Wolverhampton Wanderers orosawe mune kitundu emipira 3 kubudde wemumu Norwich City Manchester United Arsenal Crystal Palace Liverpool Spurs tujja kuba wali ku Los Angeles ekawempe mu Premier Party balumba bati mwene ya Burnley buzema bega bade Henrix ne baleta cross wano montabwe timu ya Burnley wanenonye kintu ne bagutomerawo abade Marcos Alonso timu ya Chelsea ne basibire ekyalono Jorginho bagenda mukuba wano akalipo Jeff Henrix referee nagamba musambe ne baguteka mu space wana bati ya Chelsea ye Christian Pulisic Chelsea na aguteka Square ewa Mason Mount Chelsea na agwisiza mutami Abraham teyasomye mmemu ono tami Abraham teyasomye mmemu mpira goalkeeper Nicky Pope naja nagukanyuga Burnley baino mpira mu namba 2 Matthew Lawton nasimulo mupira muwanvu nyo timu ya Burnley ne bagutomera okatono nyo wano addo Musambi Ashley Barnes atomedde chawo ne bagubbawo Jackcock wa timu ya Burnley wakati wekisawo nagaba munju wano ne bagubbawo aba Chelsea abade Caesar Spiritual Chelsea ne go jump mpola guchali Burnley 0 Chelsea goals 2 dakika twakatambula ka 5 munya Peter Alvin ne Munange Ivan Kalanzo wano 2 akabozi Premier League Zichari goals 2 timu ya Chelsea ngaziwo timu ya Burnley kabozi 2 kuli chinana musamba katonyeze mwenda fama chenda mwenda akasirisa eme masaka tumunya akasisa